Ya, doi mainan ini ya. Maafin Nakia, siapa yang baik hati tidak? Putih-putih banget, ya lihat bapak. Merah-merah. Ya, kita udah bermain slime, Neng Riva. Kita boleh pinjam satu ah? Beli dong. Berapa DP harga so? 20.000 nota time. Tabli tidak 40.000. Weh, ini boleh. Berapa dang ngana mau jual? Kalau ngana mau beli harga 2.000. Tata ngana kuat boleh bawa utang ning kita. Ngana kuat belum ada doi Tata. Mama bilang jangan jawab utang. Wow. Doi Tata. Kecuali terpaksa. Oh begitu dang. Kenapa elak tadi? Sampai ya? Ya doi mainan.